pakai phai hat zu sen ki pa i tàu chim tàu mi din diu mi din lo diu ham din dao te na good ki pau mi chung kalung gel chen nan si khau ki pau mi ki phan long wen i zo chun programa min pha in kaum point hi zong la sei lo kho thil pha be pathini pe ji chun sei lo dinga kaum jing line phat ei ki pekirin ka hong hin sei di hin tin phat na chol ta uwam min din zat kan sei di ham hang minute som na som lenga pung khale ke hi tain ke ka ki pai na nop chan chan se ne ti zong le so lo de he pung ka ni wal ka hin sei lo de he awasan ka ki pai in he nge na chung wa ki pa tu ka sei nomin 23 August ni chun interview ka gatawin achom lam sing katin nang hon ne tau pi win ka ki pa assistant professor ading in Chuchanpur Medical College sa mi gup ka hiwin mail he mili to mini ka hiwe sit khan bo ka chu dio hi in oi pi ko man ne tau pi o ka tia hi ne at nang chu hi san he ti na tau ding ka ta san poyan sar chun Hizong le 21 zana interviewing order so 23 na interview pai hin akino dan 22 nin tauna kimanin nangon chiwan ne tau piun lekha ka simit ni rum ke in ka lekha chu ka phe chu ka sim chu ka mel chi zal zengin ka lunga dongin ka ho bo halam kan he lo hi ni thuma ka lekha ka sim chu ka topic zo se chu vel ni ka so mana ajing ka interview ma sang ka tha vel ka mel chi so ke kidang ka sa hai ni ta banga tho bo adam ki le is na ki bol zom tringa ka ki thim si ke question ei dong vin ei do zo se dong pathin zalin kan sar so ke in pung ka khat be dong hela ning ka ki se le kan no pa hin gal thu zong ei dong hen lang hele answer cho gel pha lo answer ka pi dinga hin a hin dong gam to point si secretary pa vinit zo sin jong ei thu do ho chu phatta ka don bu je chung ki pa le jengin thank you Dr. Hegin atin Professor Pa Jong Chun masanga pat ka ki tho saw hi in ama jong hi Northeast Orthopedic Association president na hi in mai hei ho hi in keima ortho professor hi in ama ta chun hi kirin pathina gon le hin tin alungge lai piom diwang chu ka he point kana ki bop jingo ka ki dei sa the jingo hin ama hi Northeast adinga president na hi Northeast ortho surgeon jo sin Manipura state sila hi representative hin then naw wa hin mai hei khu za dum jong le ke hel hilei dewin ama president hin Manipur state chapter adinga ke chu representative ai then to hin chi chu kum ni hi tain ke chun mi hu zaw men ke khel ka ti le nang lo dang ka dei po ve ti win ka ki tim zo po in nanop lo be lewang ka force thelo din e ti win in jong le chong phat zo in ka la hum pai ta in de bang ka chat lo thei da poin mo pathin de sa na ka chan thu ka hin se he a ki sei phawang ka hi poi thu ta ka hin se he na ken hin sermon bolgo ka hi po in thilchi dan ho hi neu cha cha pathin sei dinga hai de ja chu current affairs dana ka hin sei dinga he vanoi thu so ne khan sing katin tu hen Ukraine gam masang in sei tawin pathina pan pi Ukraine gam hi tu hin ahat cheovin Russia gam kilometer zathum wal chan jong anung lo zo tawbe in kar zona tiove hichilaya pagau thu ponin amho galum chan thu pathin thu sa pathin to gon nei thu jona sei sa hi ja kain sei he amhon wang western countries ho NATO ho panpina full support an yobin je chun hang santai na pangwin galmi tong etega bol thayove ei ho kan ga ve ji tenga hile ko yami ho support mong ko yam galman cha ip khana he dowam ka he poi in jong le hon jong government ni dowin isang upa ha jo hoi dowin tu ni chan ge iding zo ve athupi in pathinin hichilaya na taw khomu hi nagalman cha lawa ahat pe na hi ngahiu ve na ti pa hi August 29 nia chu August ki ti hi hodinga mel chi jing thei meibo se hilawa August hi thathu thapoi mo ta hi tunia kain se di he inzo chun evangelist pun pathini puidan ho thutam pi hin sei pe ta in chu chu vel sei po hi tuwin hai mil po tuwin ikiriman ji ding hi ve
Cikala US ya Amerika hi November President tha ki thengding hiwin Donald Trump hi Christian tipingama Christian sa khozui mi he ma hi ama hin campaign bol jinglain tunai cha chongchun John F Kennedy kiti 1964 hama assassinate ki bol pa aso pipa chapa Robert F Kennedy chuzong president aringa ong ki pando campaign bola independence candidate i hediu khachu America hi party ni bom hin bi party system hin Republican Party le Democratic Party he India hi multi party hi zia BJP Congress RJD kiti ho chom umahin limitless ahin US awang niu main Democratic hi lole Republic at pen chu president hi ji he inchikom kala Robert F Kennedy kitipan campaign na sata an bolin anung zui jong tampi aumin president hi noma independent candidate na hi izong le amachun tunai cha chun Donald Trump support na in thupona nei in zan hi jong chun me pi ma sanga thua sei khom thone chichur Donald Trump ading ama chal na khan ahi kide pathinin nang ho gambai popa sanga ale thuma thu nei zo nang ho thu sei dinga katun do ding he ati chu EPS nam wang ka he poi izong le Donald Trump wang pathin ging mi he ti wang chu ka sei do no me Donald Trump ki ti pa hin khaini mom pon cigarette a chep pon zu zong a don poi si zong ana hiu hi te izo chun oi puin email se danwa sein thu ta hi akho be se je chun ke honjong 21 August ni chun Eureka restaurant akun ke ho Hey Green Foundation kiti chil ile khabu wa zongo maintain kham thei do dal na dinga lungel he kiba pi hoto kana sim do akum ni hinna kana mangoven china hin ke on ka bol piu chu piam ti le izo chun evangelist pun sei tain mi hem kha chu addict teng le hu do pa hi ha sat dan chu izo mama chuna sein i het sawa hi bana hichi a fail to hin rehab center zong chu information kala in lam kasunga hin rehab center hi som lenga aume sa lang thang langa khade dia chun mi zathum lingde aumove thakara hi sang gup tabang asen zio hi in doctor ka hi je chun thajung nat ima ho an nei ziwin ta sanat ke koma hin pui ziwin abang loi chun Bible scholar ahi kham thei bola ping tha Bible zila solova ong kit ahin bol kit rehab koyuwa kum khale ke koyuwa hong kile kit thani thatum hong hoi bilbula ki tha pat kit je hiuve inja chu ke homu dan chu hile sumsen na ding la rehab center asum ki seng hi aki seng hil pe na hi ti chu kamo do he aji chu izari sen wanga chu phat khat jong le ahin tha pat ji ji hi hizi achu ke hon ka bol piu chu hey safety kitian hey green foundation kiti hi amin mai jong ku he chena hi le lor hin na khama hitai tunya chi thu sei go ka hi po in ka boi piu chu hi le class 5 apat 10 to ka khamna thei bol lo chu aphat lo dan sei pe chia ko na chu tep lo be na dingwa promise card bol sa di ka tiu hi in galzin mata e phata in kama chal zo po bing ka target chu kum khat sunga mi sang som chapang sang som be chu promise card la sa di ka tiu hi in galzin ka bol zom po vin tu chana hi mi sang lile zangale somngali nga chapang hon ka chu ala wa hi chi hi na hon jong chate naute ho ima kham thei bol nai lo tep nai lo ho jong hi chi nei ki za tu piova promise card le ka program hong zaw di ka hin tep nga la hi imani ma sangwai mat lo wa hi le ke hon kets dem yang ka tio hin hi chi vai mat lo hi athu pi pe na hi effective pe na ka ge lo hi ololin jong athu chuin he chen naw hi tiu be chen chu na he to tiu hitin chi chu kham thei thua ka hin se hin ka hin chop mat kita in Israel gama hin Israel 10 tu chen ge ya hi Palestinian Gaza Strip le mun chom choma mi melmate thamo mong hi mi sang som de waltai me October sagia pan achu gal hi ki chai nai sai lo hi in tu hin Cairo kopia ceasefire Gaza ceasefire deal ti ki holding a govin Hamas te chun jan hin kalung taw ve ti in Anthony Blinken US Secretary of State pachun tu chung hi gal hi ceasefire hi Israel in phata angai kholowa hi le chance a China pi sum na ding a China hi tan te atin lai a kheu khelowa hi le gal hi lin pitang so be di ti na hi
chỉ chú war news sahi chun local news sa vetau hite war news dang khada chun Bangladesh sahin tu ya le din na he so ke win tu ya chubin bong ho zonga thi za jing win chan hi TV vena hi le kaga geli le ku ki chin holoi chu hoi langa chengam te le chitagon hing tre la cheng in mol chung la cheng di hi win tuina chu kha lo di ka gel ka lungmon na khada om me aji se dingkum November ha chu ku ki chin National Front hoto Bangladesh government in a final deal akinop to now vel thum lang aki ho no nungwa hi hitiding khatiding hitilai tiding autonomous si chi kipeding ti ho chu agreement nei sau chu final deal a bol na ding o hi kilep wa vel thum a bo chon pharuwa inam se pai ho imi sa teu chun nei hemun taw ve tia hi ceasefire ko na chu ki tol do wa beng ru da hin bol wa ki kapan ki ro hi si zo wa chu ko tam pi su se do wa tam pi a thaw wa ano chi o wa su gen thei le jeng hi chu zo chun Sheikh Hasina ki tinu hi apo sakonin del doi nangum kitain agam sunguwa ha minister hozong melsi taina ki tharovin thil zo chu het saw hiu be tunai cha thil hong chu tuilen jingjong le tu chung tuilen hi a kho se de se a ki se he Bangladesh ten safara hiuwin e ho langai pi thil su ta mi tia hi le haptama sa na hong kai hon he diu hiuwin UPS in taunanom tauna pointinga ahin sei tol honin UPF ke no India to central ahu delhi ki hona chi hiu ve tau pi te ti win tau pi ovin chichun ong ke ho chai tau win ong ke ho chai chau chun in ong hun hun chuni pi ti ta me tia hi le MLA thumin press release ahin bol za tau ve a result hi e na sei sau po hi ti ve ihe so ke yuve kuki ki ti loading kuki zomi mar iti te dio he ti thu so honging le ta ging sa hi jong le tha be honging ki de a ki ho now thu ho chu pai te pawa am ho langa pa min sei pung katin kaloi pa khatin jong hin sunin atox munau ma chun report a bol na ho jong chu ka sim so ke na hi le jan hi jong chun ei pawa ki sun ei version a ki sun jong chu ka sim ki den a ki he po in zong le lungel tampi ap ipi hiu iki het lo to kilowin center koma iboi piu chu ipi ham mi pi holung dei chu ipi ham igen thei naw hi igen thei be se tawin mi hem khat pasal khat nam ngai lu khat hin ading in hom tho ka sai chuting le daum ka sai thil so ho he August su ipidia poimo ham ti hi aban ka sema sang sing katin chi keman ke hen nai le khabu choi nom wa hi le chilai pe si hin hong vin lang pes gup na hi veleu chun pes gup a choi nom wa ka vet no me mi za din choi tam chile khabu hi mi zan choi wa mo okay agi be se lawa choi khop dinga ki suna hin gi be se ham le pa diwain su diu ta ma kit phating le in choi di ji diu ka de yi aji chu chila hi refer hong ki bol nom ji hi ni sei tho sanga hin August som na hi ni pi seyam ningkum August 10 nya chui pi boluwam a he question ka hin do ji di hi ningkum August soma chui pi mamlam ka hi Sadar Hill sa jong 100 days gal hi ni zakhat idozo tawi itiwa lam ka sunga zong VV hon ke in mai la cheng kon la de sera ko vet no mum jeng he line naung ki do wa na nitia chu town sunga drama za di sova han san na ding ai ki til ho wa chu zo wa chu war of remembrance ani ha program nei ki do wa thu chom lam kai honi se yuch i sei na wa chui pi se wam tia hi le chan hi pathini nei pui je u jong i tiu win chikal wala lam kai ho thu se hu pa tai nge a hi le eyo hat na wanga jong idin zo thu hi credit ki pio cho atam zoi chukal wala jong he khadde se chun frontline duty ho hi pula pa chon dana ipp ham khat ganu pi ingai sei pung ka te mlc galum phal le gan ma sanga ding hoi piam khadi nu pi le gala zo jiu ve atiu wa chi bol di jong ki go hiu ve pathina zaw ta poi
lam kai thu se ho tam zo hun e mo hat ma le han san za lova zakhat i do zo a hi pa chu hi ha se yobin pathian chu angai na dana credit pi mai ai na pi o hi chu thu se ha ko na za the hi chi chu ke se hi poin ken ka ngain athu ki se ho chu hi zong le a ha si khat ana uma hi ni ha chu thagau thu ponuma ni pi sayam tu ni chan hi chi gal hi ni tina ki suni chiba nang mo tu ni chan nagal piu hi ka hindo piwa ka hindin piu hi nang ho hana do zo in ki gel taw ve izi chun nang ma hon nagalu na ki sa dio hi tai ka hin vet ha tho phot din na hiu ve tin thu pon ong sei ni lai chỉ chọn hạ mà mai cái đã chọn công point là thu phồn dâu dâu chọn phát sẽ tại in evangelist nơi phone in chụp ba lệ tua các xây dâu sẽ thu dòng cho hình xây bay anh hi đã chọn cái dòng tu cái chi bit kịp bay à ra sẽ bị gì chứ như thế chọn thu lâu tan thagao à sẽ tê hình tít honin evangelist bố to chỉ chọn monitor cái bola là ipi thu ta mitia hi le ahap takit apa na chu thilgin hong chom ta chu ni pi choma ma tia hile nang ho ke ho phaten gel taw zakhat chan hyung do wa chu ku ki zo ki tia ki khen lo ki long khat ta lam zongi zot kho mu fan zongi don kho mu ITL fai panova hi tia chu nu pi ho ti le hon zang ai ta chi jeng nang ho ke ho ti nam lo chu in chi pathian lagawin ka tha se ta ya tia par azinga chu nang ho ke ho ti bel flag hong ging do ngel na nang ho flag ke ho flag ti chu August third week second week hong ki pan hi bach na July chana chu vetau koi man flag adop lo nang ho ke ho ti na lo hi chi chu hagao chu hong khip veng hong talo be na ipiti tami taile August 16 ya chu ipi som a he kun dom vo deum lo ta thi la soi di khat nan te jong leken ka het nom chu hi le ka sei nom chu hi le thawai ku ki village ki ti hi na August 16 ya duty po chapang thum hi ai mo lai taw wa gal mi te na ga ka bo chaw May 27 20 June ma zo se chu live telecast se ka ti chu ne he deu hi in ke jong amun ta kaum zingin mel maten chilang hu a bol go ve na mi te sei pe tan tia hong ji cho information May 27 ya zong lam ka bulu dingin gari som ku pinong ki tolo ve ti wa kok ta ho ki phone le di chula ki chan na hagaw kapitai a kinung le taw ve ti wa hi le di chat pangal ho chun a kinung le win gari khada wang mi som ni to hi win a kewin a kinung le ti le pan ngun ki kila chula na chela ya lam kai hon amun langa chapang ho ko hi lai lai kon na pang win mi som ni ki le po ti theu sela live telecast na August te na pathini na ki do diu he tia chu guidance sum talo pia imut lai ta azong mini khap taw chela masanga chu imut maula la gal ho mi hong thung masanga e ho na ki pangji touch chichun boy tawe August 31 29 ai pitam hi tia hele 29 ai hi August te na hong nu kha chi thu hong sei nu ngai August 29 na hong kita he hong ki ti chu e ho to hi pathian hagawin mi pi masanga se hin ka sei jingin mi pi masanga ki sunjo se le khabwa ki sunin private a hong na ho ki sun poi private ai somwa wal ve hong hi chu thugu tampi sei dots oi pi le oi pun jong ke se pi lom na lai ke chung sang tong sei mai the se pi nom hon lo thilum dan jaga ti he na ken them phat ka hen ka het lo tam pio me ne het dio hi 29 chu private a hong kit a ni pi sei tam an ngola nampia dia na taw deu pathian in thupi na hin piu ve wan til ki lo te ni hong kita chu ni ja chu gang na chu 29 na pat a taw na hong ki mang pana e ho hin 31 chu ani thum ni taw ni thum ni hi zo he zong le 29 ya pat ai pi thu ma metia hi le e hon ki he phalo be delhi a UPF ke no to center ki ho na hiu cho 29 na ke open wa ni thum ki ho wa September 1 ya chi pi so mitia hi le center in interlocutor in a ho proposal UT with legislature to apom tai center tebula forwarded hi di chuna he pu September 1 ni he ning kum taw naga na hikit pe
chỉ chun 31 nia chu pathin lagau hin i hung kita tao khom na nan ne yu hi ngata hi ovin na bol zom diu he tia hung ki se he ni thumi taw ni wa that nia chu ni thum na taw diu he an ngola ti he an ngolai taw chu taw zom taw vin ti chu 31 nia thu pi he ne the mo wa 29 nia an ngola ni thum na taw diu he ti azi eki hello center achi holoi nong ei sei pe lo khonunga ki he bep seu he August September 1 nia chu athu ke ke ma tain athu ka het pe delhi al nung wa message sei pe o he nya chu chilai jong ka phone he ya chu 31 nia para hi chi taw na hi ngata hi ubin ti pa chu tu ni ge ai bolova August 31 apara in chim le tu ni hi ni zani le zathum le som nga le ko hisab hong hi de he 31 ni la wa hi le chi chu hin August 13 nia piti tam tia hi le frontline hoto kithuza jing ka hi je chun dunia bomiza in kap do wam matile not down ka bolzi hi toy police officer khat ko ma align ka hetai e ho e mi khat amin si pong katin MPS khat in record pata lam kal frontline CCA sulu lang chan dia bong ki kap jap record a bolin ke record to bangam bang lo ham chu ka vet ka adi chu phatin ka hin phone do de hi ai wanga chu bomang ki kap den mong hi sang khat val kisim do hitai oga sa chu sangkhat val bom hung ki kap do banga chu koi ma kisu kha khalo ka sei tain August 29 ya ji song gel ho ma hilena do diu he August 28 jana chu ji song gel jong ho a hindal ha godi tai bom ha se den be se a lei san to front line nei pau ko chilai muna tauna thu do a hin nei wa thagawin iboyu le hung vil chet u hi ve 27 ya sugnu zan khang 28 jingka pungni le ke a ki kap ding chu 27 ya lagaw in pungthum le ke chilaya hung to pio he sei sing pong ka te phat hoi hung nan te 28 jana za hung ki de he 28 jana za hung kit songgel chung chang thua sei ki da amhon ka ding zo ta po ve tha ta bingi tiu le lagaw nei do piwin pathin lagaw chini psial te le ei ta san ka din pi de he ti chilaya alam kai pau chun hing ai ta san lo tam wale ti lagaw na se pe da live telecast ka phone he ade heu na se adi ata san lo tam tu awang ka ta san diu ka pan di he ti amana se chipiam heugin bomei se den tawin ka umum naw ati chet de ka duty post ang kom thei ta po ve ti chu a kha chet jing e ti chu ka accurate dan chu ka phone jing line chu ni ve po ti ong gin ka za he tu mama jong ka zel ka ve a bom po he ti chu amazon kading zo tapo ve hin khozo koi moi zo lo ham gam chu ka hin da ha je muwa ol le boi pi thei hi lo ham ei ti so a hi wangin lagaw thum op ka de ve hin dong ena ti ti pe na chu lagaw ma sanga thu sei ji kai a ki do a hi le tu ka sei pa chu ei ta san le ka din pi ding ei ta san lo wa hi le ka din pi lo de ka ta san lo tam hin la ei ta san lo tam zo hi ve ti so chi chu lam kai pa chun heu a di mong e hindong le to ka ta san diu ka din den diu he ti wa ding den wa tu ni khwai frontline hi leise le som gel ni din zo he tu ta he ka sei hi na mingol ka hi po in evidence ze lo wa thu jong ka sei lo na he do he le kha bo jong ka su ne ka sei wa lo line ka thu chang man ho jong ken thu khat ka za le kum ni zo jong le line ta ba ka sei thi hi ka lung lut na hi la hi le chi su ka ki dan na khat na hi pathian tu sein jong lunglu ta ka ngai chu kum thum jong le alain ki bang chera ka sei do the ka lunglu le ka ti hi tu jong thi so wang ka lungru mong he ni ja chu ka thu sang man ho jong chu chet chu hi adang sei jang tam piu min sei pung ka te phadina dol loading he ni jong le tu nia sangai kot front line heading chu songgel le sanaw ma songgel le sana vehicle se chu ma khaw lai loi pha cha ki chai sai na he deu he pathian ei bom pi na i tot nop na hi poina chi hi pathin ei din piu kila na hin ka seinom khatum ja ka se hin che chu ka gel lo be ka hin se ni het ni dewa ka sei sai jang le August 13 ni pi so am August 13 ni pi so am bom sang khat balung ki kap nunga koi ma kin ka jen ji chu ato phela bon khau na amal kom la po khau athi san athi jamu a kha lo chet he koi ma thi lo a khut la po anung la po wa bom chang ma ka khiu do he thi na thei ding apel chet hi chu ei wanga August 13 ni ip tu am ti ai le pu ls mang boy ka gam hi lo ham ti pa to
Richard Guite kitite ne hi amun da hadinga gari langa hinzorule bom khat akom wang chu a ani gelona khat chu chilaya changluta ls mamoi chu luna jong ki hello be phil neo sakhat bo wanga ani gela sunga hi bom hel alo bo sungwa omcho amun ka chile khat chiwa lumin ICU a hopi te hi tapobe khat pan wang na sa the jengin khat pang wan chu kho helowin chu chun alumi azing ka in ani honi nei dal hata ta in da hata obe zan khwa ka boi piu hin hu do the hi tapoi hin la hi changa pathin in eidin piwa bom sang khat langin ong ki se den lunga ima ki su khalo te chu chinia chu first casualty amani yone boma kona nama to theu pa ka giljin ls mamboi ki ti chu emi la hello umponti pathin nin chigali e ko naw a hi lo dana i hom tho lai yo i dei lai la piu ti nai cho installation message i ki zau hinam imo thi thiuwa thil so ho zo se chu natural phenomenon hei tiuwa aum dimong hi me ga lai ti tiu ham Richard Guite jong chu WKZIC a poi mota ka hom tho ma mau mi khat na hi ki i dei lai la piu cho patini ko naw hi na pa ka se na he hin la 31 a kon chun patini 1000 jing ven tu ni chan gein ni ma zo si patini din pi thu hi i he so ke yuvi chi so ga sa thu pi na hi patini da ha patingule ikito modio dunia zong ibola emele tum honi pi ho abol ham na alung hang loi akipa loi yumuwa ahiwa nga mel mate chi ki pa de se ni cho tunia ka sinom chu piam tia hi le report ki pe na jong khun ken ka ga agilani le ut ne pe loi tawin tia ka do wa hi le hitin answer ei bolu ve ti be chu close khat be zaw le ka dei cho hepo kami te ka gen thei be se tawin ki vai hom na tum nei pe tawangem i bola tu chan delay na bolwam ti be chu report a chun zaw le ai wanga chu report a chu chi chu ka mulon ceasefire thu le kem ki chon di thu ho le amo kinil tu thu bo so ki sunin phamo ka sal he jing mi khat hi nai ei pe lo thil choma hi in Moses le Aaron chu chule amani bo chi ji lo chu Israel lang kai hona zui ji he Moses le Aaron hi he deu khat chu ni cha chu i faro ko mai pi seyam thila thum jing chu na ipidinga Moses le Aaron chu ipisei dinga pathini na solam a he na umuba a he koi ha ipi gathu mana tiang pi ga seu na tiwam kamite ei holding in gamthi bang gama sultan ti he pathin holding a thu pi pe na hi e hon i thu mo hi ut tiwa separate administration tiwa so a purpose pi ham ikinop sa na diu le house sa na diu ham i hoin zo siu ki hal chai ta thai sunga hoin zani le som gup le ngaw zen ki hal chai ta to jong hal be go na lai holo chu iti pathini ho thei lo wa hi le hin khwa dinga kinep nom ta lo ti nai sula i thum diu chi piam gam tu mi nei wai ki ngai lu lo wai ki thagam le pi ka na ham i piam i thum diu i clear ru hi i kon science wi clear hi nam ki do nga ye pathin ka ho no mu ve ka ho in zo se ki hal ha pe tai pathin ka ho the na ri win gam tum ki vai hom na tum ka dei ve ka poi mo be achu ti lo le phai sunga pathin ho lai wa jong Christmas kon se le song ki se den ji khula MBC zat ve ete ka bol tam kumli kunga ma sa chu pathin lung lu ta ho na the hi ta lo pich phai sung chu ji a hi Ebola separate administration ut2 hi ngam pe la ki thum do ham ti ke lung gel he ka se hial jong le nei he them be igen thena sot be se tain su chomote ti ka dei sia ka se hi Moses le Aaron in gam thip gaman nei sol taw win veliza da seyam vil something dia ga seo he bible record azong achi seo le gam thim banga kami te nei sol do taw kinil lo be nang ho bo se chiu win pasal ho bo chiu win mi pi bo chiu win bargaining umum jeng chu ai bang achi seo le thu mo kha chu nei sol taw win gam thip banga ka pathinu go taw win ti he Ebola chu report a chu zaw lo ham answer ka het nom chokin ceasefire February akona ki bol lo chu a group a zaw lo loi discipline
abot ke over ground rule ti holoi chu pha le kim sagi ki chon ding ni hiti ding khati ding ki ti holoi chu chi chang bo se chu report a zau chu king ka sa lo hi amma wa su kaya chi chu oh su cho ki kai thia le tok chung ki pan de okay okay hepu ka ki pai hinge hepun jinglang jong le phadani phat le chi thu do he ke keu thu do he point mi pi thu do danin lao tin na po camera is off yes hinge hey ai pi chu hi le in sung khat hiu vin ilunggel chui ki sei to diu mong hiu vin aselamin na po hi tiu vin ken ka het hinglal jong chu ahong kilo ta in ai pi le athu pi pen chu igen thei sot be se taw vin agang loi in settlement ni loi hen sei loi tin phu hen honotin delay bol to po ti igen thei hi ka het chen be se ke hon ken jong na hon jong na het so ke yu be agang gangin pathenin e hodinga e gon pe chu mu loi te ti ka dei sa tu ka hin sei he henge chi chu hin tin tua ka sei nom chi pi ham tia hi le koi i hiu ki hiu ti them khat he chilai buna jong au min le khabua hin abana chu pathenin e amato i ho khomuwa kilung khat ta in ho nom iman theina dinguwa kiwai hom na tum aji chu hi chile khabo jong ki sunin galmi te to cheng khom thei ding hi tapo ve i tinama jong le e hodinga hin manum lo ding tai hi ji achu a phat sia i taw naw jong i tawwa phat sia seina di dola jong i sei di chu ki dei sa pi ngam pila tuni kho zon chun pastor pa ya jingka tawna ka man khom naw jong a sei in Daniel jing jong chun pathin agin jein pathinin adin pi het je chun Nebuchadnezzar thupe jong chu anial ngamin ngam ta in pathin hinga pathin ta san pumina dingin adi na chum Nebuchadnezzar na het je chun na sata in ase ngain adom sangi tuni ho a center hen lang koi to ki ho jong lew hen pathin ei din piu ba e ho eum piu hi ti hi han sanai nei wa ngam ta ipan khom jingu wa hang san ta ai ho dinga pha chui sei jing de hi kitep na no mo hi tua hi thu do khat ka nei ki denga hin wan no ya hi koi gam hi population sang penam tu pe da hi India he na masanga chu China he India hi 1.44 billion sa hi ale India sunga hi ST population izat umam ni het umam ST population percentage masangin population okay ST population izat ham India sunga he umawang he popte zakhat le million hi million 104 millions kasi nong ma kan do he na achile ST percentage izat ham ST percentage India hi 8.6% hi mi India zakhat la achu India mi zakhat la achu mi get chu scheduled tribe hi ale Manipur population izat hi ahe umubam 2011 dungzu ya 2021 na sensa sum lo hi kum som sia mi pi sim naw ma hin 2011 achu izat hi Manipur population hi 27 lakhs to be 28.56 lakhs hi adi epo ale chila chu ku ki zo cha te izat he tiubam me he ho calculation dungzu ya 15.7% be bi be tu de den ki sim la thom che na lai mai the he ale India gampum pia chu emite population izat hong he ta dem 0.4% 1% jong hi lo he India pumpi population hi percent ki kha jong hi lo MP India MP Lok Sabha seat izat in yuwam ahe umbam MP izat umam India hi zangale somna Manipur izat in yuwam MP ni ne yo kuki zausa ten izat ne yuwa inei lo na ale ipi ka sei na ham lam kai khan jong na sein to sa chi jing ho khan jong tu ma sangin mi zat ki thi jong le India government ho
ai gel thu pi po ve mi sang khat sang ni thi jong lew hen thu pi na gel po ve amona boy pi chu electoral politics a heti chu coin vote aneya mi izan hiu ham thilchi dana jong hi so tau chuna to hi 1% jong thing low 0.4% holoi chu Christian ki kip na lai MP khat jong ki nei lo ho chu ipitinga tuni khuwa min nomenclature ai boyova hi ti ding khati ding isei theu ham na po na lo ha pangkhom jong lew hen mi him hi dola chu min ni thuala lo ding i mai sa lo deu chik percentage jong he thei je ngai tai ale chi ja chu i bolai chu them thi mai boi theu ham akan na lo he a nu remin haptani masang chu na sei tai na igalo hi ikido piteo hi point ikilung to lo naw zong thagaw gilo ho ki chep na he ti chu ja chu tini kho a he chi conscious hi pau insecure hi pa ho zo si zong hi thagaw gilo ho ki chep na he ti i he du ngai sa lang te zong ei ho mama ei phungle changa zong ki ba pi i pawa choma hi le mi choma ki mojeng ki ti chu thil di thei lo mo mong hi ja hi e hoi taw no pathina sangin tuni khwa ka sei ta thu pi pen chu chi chu point hong hi be ba he za ka sei wanga chu i pan khom lo ba hi le i hin khom thei lo diu i hin khom thei lo ba hi le i mai mu lo diu i mu jong lei dinga phalo ding ai min ho zo sei ki ngai lu da hi le min a thu pi poi Samuel ki ti pa jong chu zu don tam pi au me min ngai zi a mini za ding ki phading a hi de poi hila ikingai lu ting la ipp jong chu hi thei jeng a hi je chun kapona pe se ja thu ka se hin igen thinaw ka hebe sen doctor ka hi je chun mai cha gen thei alo cho ni di cha jong lo sumi zat ki sen pia operation ki bol pia van ki cho pio hi tam chi chu aina lo ki hal ha hong ki su kha kip na la yu ani le cha hoi lo ja agu hong nai kip na lai lo han hat man ngai ding amai su vai ma zo se ki se chai ka wat hong be mong mong bin this place for ai da tam zo lo he in ja chu igen thei so tawin hin la pathin ei din pi je ovin ikipa ovin pathin i za kai bolding ime mateu pathin te akan cha hi le am ho ho te chu anop na lo thei hi ji chun hang sanu hi tiubin pathin ging pungin thingamin pangjom jing hi tiubin pathina dingin aji chu pathin nam dei len te hi tawin hichinam pi dinga na pha tong zo si chu pathin na tonga hi hichinam pi ki tu mo na ding le ki he thiam no na dinga ki salel jing o chu pathin do hi obe maji chu pathin nam de len hi taw zong le igen the naw hi pathin in e ho khuda koi hi in alungel i mat to wa wa le igen the naw chom di hi ja chu po na ja ka se hi koi ma ging po ti ha chu nung pathin ho ko ma omen gen the naw hi anga na dingin ki hambol jing hi tiwe igal miu chu koidang hi poin mu thelo power ho hi be ki taw pi to jing ti ki jong nei taw pi jing be ka ki pai khale khat ki taw pi to tu bin i nam sungwa ki ngai lu na uma min le cham phung le chang thu ho hi pathin dei dana hi lo hiu be ka thi so na pen he ti he ni ki khentel naw hi pathin khat a hi banga ta sa hin hoin lang hagaw bin pa jong khat ai din ti wa hi chui hi ting le pathinin to ding hi in chan sing katin pathin hinga itaw teng le hagaw gilo ho jesu krista mina ma choma hi a mi sugen thei ho mi sulung boy sa ho le lo chal sa ho le ki tu mon lungel pe ho zo si pathinina kan choma hagaw neu cha cha he ti chilai hagaw ki phong ho chun ban ki gilo ho chun ki ho noi lang pe a hagaw neu cha cha hon chilai ya mun ta san thei lo ho lung thimo ta sana su boy hi bo ve ti tuni kilung tu mo na jong chewa lagaw mama chu hi lagaw kilo ni ho padinga dei poi ni je chuni ho ha thousand hi tiuvin I kilung tu na dingwin lagaw kilo ho je sumin kan chom hi tiuvin claim bol wi ti ve lolin na khat le khat ki taw pi ti ka ki pai chan sing